Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast, where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Ngā Ipu e Rua by Aesop. There are three kupu hou in the kōrero. The first is kuratea, and it means brass. Anei te tauira. He mea hanga te okora ki te kuratea. That bowl is made of brass. Our second kupu is whakakake, and it means arrogant. I nā hoki te whakakake o te tāne rā. What an arrogant man. And our final kupu for today is torongi, which means sink. It's very similar to toromi, which means drown. He rea tētahi toka ki ōna waiwai e torongi ai ia. Tie a rock to their legs so they sink. Ka areare mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Ngā ipu e rua, nā Aesop. I te waipuketia o tētahi awa, ka rere haere ngā ipu e rua i ōna wai. Ko tētahi he mea hanga ki te uku, ko te rā anō ki te kuratea. Ānā e mara, tā te mea hoki kua ōrite o tāua ara ki mua i te aroaro. Kia haere tahi tāua, te tangi atu, a te ipu kuratea, ko whakakake i mua rā, ki te mea uku. E kao, tā te rā anō urupare, me tōna wehi hoki. Pouri atu aha koa te aha. Tā te mea ina tukia au e koe, ina tukia rānei koe e au, ka mutu katoa ahau. Ka torongi ki te hōhonutanga o ngā wai. Ko te kiko te kōrero, ko te tauritenga, te pirihonga. The Two Pots by Aesop. A river having overflowed its banks, two pots were carried along in the stream, one made of earthenware and the other of brass. Well, brother, since we share the same fate, let us go along together, cried the brazen pot, who before that had been haughty enough to the earthen one. No, replied the latter in a great fright. Keep off, whatever you do, for if you knock against me, or I against you, it will be over with me. To the bottom I shall go. The moral being, equals make the best friends. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all the Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It really helps small podcasts like this to grow. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. If you're interested in the Patreon subscriptions, head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about them. They start at just $6. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei aha kua nei e hoa mā.